মাশাআল্লাহ আল্লাহু আকবার এইদিকে দেখি আল্লাহু আকবার মাশাআল্লাহ আল্লাহু আকবার এই ইয়াওয়াইতি তুফতি গাড়ি والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أواسخين متكينيا أمة إسلام وهند درة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں الحمد لله رب العالمين جاء الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وفمر ما شاء الله جاء ما شاء الله اي وان تلتيبو اركان ما شاء الله الرجال اوير موفيفا ilmaan موفيفا qabeenya موفيفا jaaltu موفيفا yookiin suma budaa ofitti taabee oguu jaartiin teessii maashaa Allah taate maashaa Allah jechuu qabda. Akkuma sani isinirraa gammanne warri erer rabbi isinirraa haa jaallatu rabbi isinirraa haa jaallatu. sheekootii warra na dura haasoyte hunda isaanii galata isaanii jannatal firdoosi rabbi haa godhu. sheeyyaqiin akkana hurkaa baase kanallee yaaboo numa laffee rabbi irraa haa geeban. hurkaa isaa kana bakka gee rabbi haa godhu. irraa hin jaalanne sheeyyaqiin keenya kaan irraa gammaddanii nama hedduun na dura haasa'e. shee Abdallaa keenya, shee Abdurazzaaq, shee Ibale Ustaazan Asfaaq gana as ba'uu jiraata kaay gurra numa qabdanii sila hin dadhabne dhuguma ammoo rakkee rabbi haa beeksisu jechuu jirtan. dadhabnellee rabbi haa beeksisu akkas jettaniimi. kanaaf aanaa erer eega rabbii keenya galatoonfanne booda waan akkana miidhaayideen qabdi muhaadaraa yoo konferansii yoo haflaan toon waan akkana bereeddeen qabdi. jalqaba eega rabbi galatoonfanne bulchaa keenyaa fi caasaa isaaniillee isaan moggaa diin moggaa dhaabbatanii isinii wajjin jirra jechuudhaaf bulchaa aanaa erer ni galatoonfannaa. isinoo kam jettan? bulchaan kun oluma jaaha. bulchaan keenyaa fi caasaan isaaniitiis oluma jaaha. ija budaa rabbi irraa haa qabu. eega isaan galatoonfannee majlisul aalaa dhimma islaamaa haa aanaa ererillee muhaadaraa tana moggaa dhaabbachuudhaaf galatoomaa jennaani. itti aansee horee arra caasaa bakkattii kana akkana tolchitellee galatoomaa jennaan. namni nin dinqisiifadhu san booda hawaasa erer kana akkana jaalala diiniif eega ganamaatii kana wali qabamtan du'aa isinii goona. osoon haasa'ullee baadhee du'aa'uma isinii godhellee natti toltanii insha Allah miskiinummaa zuydakiyya irratti fuudhee isinirraa deema.